Ena me nyansa po no obi a otie me bia menim se okuta mobile phone enti oye affected. The ebema sem no asan aye dupa ne se me akasa mete ha yi maye affected. The woman ne se eniema bi koso ne se wo wiase a se wan for wadwene anto ho yi a unhu ne yi mobile phone na aba no ekuye but eboye pa ye fra bi cyber security anope me ne wodi ho nkomo nya de anke o se me kan ne but ye agents. People are going through pain our demo muntumi nka ye ji amanfo bi sika wo mo phone so muntumi complain amanfo bi aliki o mo niam bi o muntumi na ye ji o musika because of mobile phone. Emre bi atwam no na utwa wo photo a o album eda dem o bank account a eda book bi mu a eda fie ana ewo ATM so a eda form bibia ID card nyina e wo pocket eniama bebre wo ho a ebia da separate place ebi kura de na omo wo tranka omo de bibia gum abusuanfo enne o mobile phone no eno ana ye wo face ID mobile phone no ye wo bank eno ana san ye wo photo album o mobile phone no na san ye wo location o mobile phone na kire wo direction o ID card nyina wo so chese bibia wo wiase nyina akuta o mobile phone ni ene obi de kire bibi ede e pa na fa wo ho a eni o mobile phone so amanfo password bibia wo ni tim bia da no mobile phone so ni secret nyina first na e tray secret good diary se bibia da mobile phone so by your mobile phone no protection be ne wo so be bosumi nie office bi a me di ho atrantwie pa ye Ghana Cyber Security Authority omo office e war airport ni nyina ne se me ho akadwam sa wo hwa report e ba na 2024 Ghana recorded 23.3 million cyber crime related financial losses amanfo musika ira wo mo phone so. January to June 2025 14.9 million and yesika ya amanfo dia ira wo mo phone so. January to September na arise ko 19.31 million and 31 million nipa mako 1200 and a report of fraud cases as a result of homo phone. Na banks ne de online blackmail and sextortion se obi atwa photo da ne phone so na obi abawura phone num na wakoyi no asende ama no se yenya wo photo we na wan first scam ma nipa ya ji o musika no na to January to April 2024 sextortion kwani 499 million inti amanfo osugu obomo but onte but the reports are there. Se ye kan say ya na akoye wo say ye di agro but se ukuta mobile phone anopa ya media amanfo mo cyber security for no ye be mo ma be ye nkyerɛkyerɛ but me ka kyerɛ wo se hwɛ wo ho ye na me mobile phone ekuta me wo bibi e fe no X account first ne e fe no Twitter ye bo work up mu bia na link bi buy na me clear free phone so madam fu bi wo Joy FM me bu no pa me penasem no send me message say or contest so or be host show be international show be ya selecting no as a contestant na only other people from other regions and mo yeden countries and you select your munti no mento mano na me say oh sesa na boy send me message wo me phone so say me buy contest we nti to abama me mwisa no kra oh na I will vote for you say na me kai ana me ko bia link yi so say me to aba ama madam for no. Yes. Where are me to Facebook nti yemra afa me click sa me to aba ya me hu bia to aba bia na ma click but na e ya anajo nti man timi na me dai say ade achi a na ma hwese metumi a me sorry ya me X account no ko me bia mie hey na adai afa wo ho na we afrɛ oba investment na we empesem nana nipa omo frɛ me ombedru be se me ha mani a within be 3 weeks no
nipa omo frɛ me bedu 500 na kyerɛ sɛ omo agye me number from family friends adanya Obama wakowura investment bi no so wode atoka enti wo a opese wo ye bibia no brana betobi ana beye investment ni bi nti oma hakeme abana na me koto no ye omo link ena oma hakeme ena omo send message ema me namfofo omo X me 1.2 million followers nti obi a oye dipa kese bia a oye follower ana se oye verified bia no Lydia Forcing why Yvonne Nelson sa akode omo send message ama obi a say me se me ye investment na omo mmoa ebi wo so ano ma send message say me se me ho akere me makodi baabi on send iska na unim ska no mo charge for investment no obi we say omo say eyesen a oba I trust you so I want to invest in it omo say the starting fee is $400 unim ni pa omo tuai ebi wo Nigeria a omo follow me ebi wo US nkrofona jiska and number say more than $60,000 dear me met me more than $60,000 in my name one link pena me ko click here na bra ma bre ansa na me nsai ka account no kra no enya asem ketwa Ghana cyber security for no Abrantepa bi ho a omo boy adwuma papa Abrantepa ko fe na Abdul Hakim nkra no bi Abrantepa ni bi aben ewo phone no ene cyber security no na nipa na omo hack me account no ba ko Brazil na ba ko Nigeria na omo ne na niema bi esisi nie sechua o ho a pacho tie me ye na o phone no ase data na santentem umie hwe bato be so na o data na sa o ho a o phone no be ya free botom na asa ye hye enema o mubusabusa me bi no wo ho ase o phone na run it down battery no ekofom amanfo ye adwuma wo phone no so omo do e wo phone no so te wada no omo wuram se ye bibia wo phone no so na mahu obi a omo hack ne phone akwa hu ne bank account ahu ne ID card ahu ba bi ote Afre bank ni say ma wo problem kakra nti monya transfer bi me engum account we my agent me fie nie mo pa mo check na mo verify emma me bibia wo bia oni o makasa mo ma transfer ska ba mo data ni bi a kire more than 50,000 cedis ayi no mo dey ato nipa na account banks na even the president of Ghana John Dramani Mahama March 2025 ne X account omo compromise here enti mampanyi phone ana phone ye de mampanyi adwuma o ma wura mu a wo kwaku set e na o mutimi nwura wo die mu ana enti se mama anibre emra se okuta mobile phone na me wo niam bi a cyber security for na bobo so a kire me a mema wo hu na wo nso wo de abo ho ban enya saa emfonyi na da phone so sika egu phone so ni nyina no eya ye waste enam eniema omo say warning signs I bet you say your phone may have been compromised. O battery no drain unusually fast. O phone no o na abaye unusually hot. Ubeye free bottom won ye hwe so ba na ye hot. Unexpected pop up o na advertisement bi about phone no so obi ton bibi na apie na wa click it. O na unknown app bi about phone no so accept or reject na pope yes obi ye adwuma wo phone no so wo ho a na o camera or microphone na activate unexpectedly ube you phone na say ekuta wa bo say camera timi so microphone timi so ya adwen maso amanfo try bowram wo ho na strange SMS bi aba na send it to phone no nimba bi free hwan nya wo number no a wo send this message na ma bank alert transaction a wo nyeye na ase bibi aba accept who receive friends receive suspicious messages from your account password no na a stop you working while password afi wo buy nko na you say ehọ na wo ye fast almost say password using no obi o ha ne Facebook ne Twitter ne Instagram ne bibia one password
Search you 02441. Search you at Sweet Girl. Pacho ehu. Media sa. Search you at Sweet Girl. Obekari ntem. Papa. Nana, adi amako mununtina me say wo okuta phone na no pay bia no. Pe kwan ya obefa so a. Use a strong, unique password for every account. Na omo obi bi e friend password manager. Eno kra no osa wo password da so. Into Instagram different, Facebook different. Gmail no any email they say hono na ehu. And I'm saying no na connect wo niam ni nyina. O bank nyina ye send o message bam. Per different password e ma no. Na o phone no apps no da bia try say wo be hwese app bia o ta use no ya updated da. Ema old app no ngodi enti a phone for no mo update ni say edu ba bia na eya yehu nipa bi ya boy ram ana o mo ni say be compromise be expire no ma update no with new security features e ba o say so update enya sa o ti old one so a woni akrofo net wo. Download only apps from trusted application sources. Woni say wo kwa download bi akọ iPhone akọ App Store Android ana akọ Play Store. No one will say hano yabon ban. Never share your OTP one time or password no phone dear bank dear amanfo a me bobubo di mpanyimfo a o mako school yebu o moaji o musika because of OTP no me ka na ukọ cyber security na ukọ data near the show banks ne mpanyimfo a yaji o musika enya asem ketwa. Regularly back up important data. Meaning say amanfo munim. Avoid clicking on known links. There ye mini binie. Link be about phone so. You say one share ya o data o phone you be delete all your contacts. Your account is full. Do this. Now I am share. Never click on any unknown link. So na about doom phone no kra na sanso. Ebi o itimi ma phone ni freezy. One click here phone ni adwuma. Doom phone no. Enya sa wo phone ni egu o phone so nyina no ye de beju ska. Be cautious when using public Wi-Fi. Udu baby ana Wi-Fi aso na ye free na wawuram, especially airports and omudi nya nipa. Ubekọ na airport Wi-Fi be 6 na ho na miensa bi ye free na wawuram fast rough. Wow. Lock your phone with a pin, fingerprint or face recognition. So betima you so training nyina akra ye. The entia mani abra no pay ni say ye bi bia wo phone so. Na data no so chese people are losing money but omuntimi meka no kre. Omumpe yen kwakwahwe akwafo no. Panyi pa. Ye hwa ne say ye nya no na e de ba. Ontimi meka say ya bawura ne phone mafa ne phone nyine bi. Sextortion. Mpanyimfo ane ma mpanyimfo mema mpanyimfo a omagi din a ya ji omu sika say one first kada maya ya de umfonyi we beto no 499 million reported cases Ghana cedis in 1 year according to Cyber Security Authority. There cost no we asena ye kete ntse wutie mi anopa ya education anya da bia na politics enioma ehu bebre to ye but yemfa is serious. Almost say be cautious when using public Wi-Fi. Avoid sensitive transactions on unsecured networks. Utimi ko download app bi na enye from App Store na Play Store. Now person osan install your phone so na agi code bi na send say amount wo wukra. I say yenya cautious. Abrochie ne o no cyber security no schools no mo start. Mama mo warning signs no na the entire Africa no ye vulnerable ne say the rapid smartphone adoption afena yen baha ye hu bi nti phone bi wo hokra wo to app wo so no enye secured but okra wonim what is secured and what is not secured. And a mobile money say de eno na abasro na de nipa dodo na so falling prey to now de aba ye friend AI na ya fa Saddick Obama me voice ni ya fa me video na o me de me voice na to so na me kasa na no o me ye mampanyi mahama bi na nipa o munya o mo no e bia mampanyi mahama no gina ho. This is the president of Ghana.
I am John Dramani Mahama, His Excellency, and I have invested in this scheme. It has helped me establish a lot. I want to tell you all to invest in it to help you. Thank you. The fact is that me or my use media investment over $80,000 from unsuspected. Nipa no mutu yes can be more me call me inbox na me share now. Na me catch you say way or to US way or Canada. Nkrofone mama na send this kind to an account awunyini. Nipa sharp ukọ ni page na ukọ share ni LinkedIn profile because it is Saddick Adams they are to say when your investment be now they are talker within 6 months into usubet menya bi always cap what you $400 car na almost me to yin ni nti nkrofo na tray we to me page o ukọ Facebook or say I've worked so hard I really can't appreciate God enough. I feel blessed. I bought a new 2022 Toyota off my investment in crypto into your address no modi ato just in 2 investments. Congratulations to me. Thank you so much. God send into obi obehu bia no decide na to hwe nipa o mo share video no abra me take screenshot we no na da ho 2 hours nipa o mo share 198,000 so omunya mu 2,000 no obi atua 198,000 no 2,000 yes saying small percentage but omunya 2,000 no emu bi committee na mu 1,000 etua $400 na yes saying 198,000 o de fan say emu 1,000 per etua $400 nana na za microphone nya $400,000 so mutimi suspect here me 1.2 million followers it is 198,000 we share the 2 hours no omumu bi obi atua 1,000 how much have we lost a very serious thing I am penny for ni bebre no air falling I was say a bomb modern say ye betumi atutu mpanyimfo ene ya ban mpanyimfo for say there how many say cyber security for no sexual yes say omo budget kura ye mo budget no mo dia yes an chire we baby a oman no adru no ye ma omo nchire say say the omo ye nie malicious app omo dey record voice call awo ye no mo record omo dey redo messages omo dey track your location omo dey access your phone camera enti e bia wo dware but o camera timi so eni ama ekoso omo timi activate your microphone e se obotom na wo di nkomo bi omo betima nti omo target key people omo timi steal your bank credentials fake online shopping wo betua for goods a wo ntoye eno na hash pop mo e de gigi amanfo no omunya bank account yesi bibi the social engineering identity theft mo amusave mo ID card e wo mo mobile phone so no obefa wo ID card no wo de begbo awura system bim no wo de ato ade wo de odin nti omo bokro no from romance cam no mo form ID card o so nya obi ti say nana boy ID card na sexual ID card na sexual ni police record bia or the sexual ID card na be diga na santi sexual bedu airport bi ni ache no ansa na wakọ na email ni ehu nipa wo use ansa na ye be track akoche no na wadem kakra enti wa save a eno identity theft o birth certificate o mutimi fa na o de akoche obi de ho na private photos and videos can be stolen wo de e won say wo de asie pa no because me wo two-factor verification or X me wo bibibia ba one link pa me ye mistake na bi ye no edru Brazil na Nigeria e no mo seize ye na de ehuma me ne sa bra me recover account no say omo as hack me inbox privately because oma ye adwuma na wie nti omo chat inbox ti me recover main account na me tweet no say oh my recover my account no me tweet ya no mo delete because oma creative account no too the cyber security for the recover me account na my name bankrophone so abie wo mo phone so ti me ne omo le use ti me post to be say I have recovered my account no mo be delete e no say the be omo ene omo di dwa no enfole na me DM no me private inbox no omo the password atoso ntimi nkom ene omo ne amanfo di nkomo wo me inbox but me na me use account no nti abre kro me be ka say manyam account no ne omo sanya dwa fra foforo